Bafowethu selasikhona la ekhaya TV Trust siphethe yona impumalanga yethu TV selonginema actors bafowethu selonginema actors akhona la ku series yebhuti omkhulu bhuti mfana kagogo mfana kagogo sesi ake usichazele ukuthi ungubani okabani ngithanda lethi ngwenya mina Thando lethi ngwenya vele ngifuna ukukhuluma lokuningi uma ubuto umbuto vele uphendula lokho alright bhuti wethu ungubani okabani Yebo, mina ngimtrainisi ngakakhumalo papa. Mara ligama loku-actor ngimDavid David. David lo waseBhayibhelini kumbe lo wasemhlabeni Ngibusisekile. Nguva kahle bhuti Yebo. sesi akungitshele mani umsebenzi wakho lapha because nginani yabona kuningi lokho into yakho laphana kimi ngiyangijabulisa kufuna uchazele babukeli ukuthi umsebenzi wakho laphana yini lokho into yakho and then uthanda kangakanani futhi siya actor sakuthanda nalokho actor futhi kumnanzi bangangenela labafunayo ngiphi part lo ithanda yakho lapha the way usebenza ngakhona konke ngiyakuthanda kungiyakuthanda yakuse ungene njani sisi lapha angene kahle kahle ucoshe nobucoshe and angeke baze bacosha futhi because umsebenzi wakho ubaluleke kakhulu angiyekuva sisibuthi Mina papa umsebenzi wami ngiyo lokho actor. Nguwe lokho actor bhuti the comedian Phathi lengiyitsandzako ngilokhuta lenyimbana. Lenyimbana aliva bhuti aliva bhuti Aliva lenyimbana. lithini Mara ngiyalikhona mina. uyalikhona bhuti Aliva lenyimbana. and ukhona nguwe Ngiyona mina ngiyabona nyimbana liyangata. Yeah. mfowethu lapha kule part yakho ne ngwaphi magama lo akujabulisa kakhulu like uma wakhuluma or induma tendeka lapho Mangithetha ngikhuta lenyimbana. umuthetha bhuti uthetha uthini ngimtshela ukuthi yebo bethula thula man bangela msindo ngisemtindla thula semtini uyasimoshela nguva kahle sisi ngiyakubona le period yakhe ibaleke kakhulu uyi-actor ube nginobhala futhi because ngiyabona lapho udidizela nemabhuku lapha nemfana kagogo kungiloko nje ngiyagijima ake utshele mina ngalendlela umncane ngakhona ukuthi ngwaphi magama lo ungakhuluma kule youth lesemakhaya lelingana nayo lingayindi lutho chazela bangeta batongijoyina bona abafuna ku free sesi ngiyakuva mina kethu yebo baba nayi series yaphuma bhuti ngiyabatshela nyalo ngoDisemba bantu nabahlala so batoyibona impilo ukuthi hayi yanyiwa thina siyazama nyalo bathi sibona njengetilimo basithathile phansi ngemali eligugu and kwesikhashana lokho thina siyazama mara batoyibona mzamo wethu ekugcineni ngiyakuva futhi bezizama besingadlali so njengoba nayi iphuma i-series i-comedy series nyalo ngoDisemba kubabukeli emakhaya noma balandzeli bayo i-series noma balandzeli bemfana kagogo ungathini kubo njengoba nayi iphuma le series balenzeleni labativa ngathi bayafuna ukusijoyina ababona ngathi lento ikahle bafuna ukusijoyina bangeta bhuti bavulele etandlela etimhlobo ngiyakuva yesetshendo lakhaya sasebenza netazidlala ngiyakuva akudlalwa laba sebenza mfana kithi siyaqhubeka mfana kithi khona la ekhaya eMpumalanga A2 TV siyaqhubeka nalonye ama actor akhona la ekhaya sisi sibonga kakhulu